Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u polučasovnu emisiju na srpskom jeziku. U Kulturnom centru MOM u Budimpešti 11. juna priređeno je 27. po redu Tabansko veče, na kojem su se predstavile sve generacije Kulturno-umetničkog društva Taban, kao i njihovi specijalni gosti, Kulturno-umetničko društvo Šumadija iz Gornjeg Milanovca. Ovoj izuzetnoj folklornoj večeri u celosti posvećujemo današnju emisiju. Uz poziv da ostanete uz nas, želimo vam dobar prijem. U dupke punoj velikoj sali Kulturnog centra MOM u Budimpešti Kulturno-umetničko društvo Taban po 27. put vernoj publici predstavilo se u najboljem svetlu. Ni vanredne okolnosti u posljednje 2 godine, ni prinudne pauze u radu izazvane pandemijom nisu uticale na kontinuitet trajanja ovog uglednog ansambla koji pod svojim okriljem neguje sve generacije plesača, uporno ostvarujući svoju osnovnu misiju, a to je čuvanje i negovanje srpske folklorne tradicije. Predstavit će se naravno prvi ansambla sa 4 koreografije. Tu je i dečiji ansambla pod rukovodstvom Anite Nakić-Vuković. Tu će naravno i zabavište, jer 21. godine, prošle godine oktobra, zabavištarci nisu nastupili. Sad dajemo šansu i njima, jer treba od malih nogu sve to da krene, da uživaju na sceni. Dakle, i oni će biti. Biće 2 dečje grupe, srednja i starija dečja grupa. Gosti će nam biti Kulturno-umetničko društvo Šumadija iz Gornjeg Milanovca i Srbe i Šumadije. Mi smo bili gosti kod njih, ako se dobro sećam, 19. godine, tu negde novembra meseca, kada su nas one jako i lepo i ljubazno primili i mi smo obećali da ćemo ih pozvati, naravno, u Budimpeštu. A onda je došla COVID priča i onda sad se pružila prilika i meni, nama je veoma drago što će oni biti naši gosti. Oni će se predstaviti svojim koreografijama i naravno orkestar uz pratnju Krunoslava Agatića, Kiće, orkestar Zora i naravno orkestar iz Srbije.
mene su najdraže koreografije, inače one u kome se predstavljaju neki običaji. Na primjer, kao što je naša koreografija iz Krajine sa Podgrmača od Milorada Lonića. Naziv koreografije je inače Đurđev danski uranak. I ja smatram da su one koreografije u kome se predstavlja neka priča ili neki običaj, to je mnogo teži zadatak za koreografe, pošto oni moraju da balansiraju između priče i igara, da koliko igara će da bude, da koliko, ne znam, scenskih rešavanja će da bude u jednoj koreografiji. Tako da ja to smatram mnogo kreativnijim radom i naravno i zbog nošnje. Naprimjer, Jelek sa tim dukatima sa područja Krajine je jako interesantna, pošto su se žene, na primjer, takmičile s time da koliko dukata može nanosi na sebe. To je imalo i, na primjer, svoju ritualnu funkciju. I za mene zbog toga je značajna ta nošnja i značajna ta igra. Ja sam učenik 9. B razreda, došao sam iz Zrenjanina. Ovdje sam od septembra mjeseca. Čim sam čuo da imaju taban, vrlo me zainteresovalo i prihvatio sam. Vrlo mi je bilo zanimljivo i neobično to što smo sa svih krajeva se skupili na jednom istom mjestu, što igramo svi zajedno, upoznali smo se iz različitih krajeva Srbije, svako ima neki različiti način života, neko može malo drugačiju kulturu i stvarno je bilo zanimljivo upoznati sve te nove ljude. Ja mislim da su me vrlo dobro prihvatili, meni je mnogo lijepo ovdje i stvarno sam zadovoljan svime. Tako da mi nije bilo problem da se snađem i da naučim. Igram folklor zato što kad neko spomne folklor, prvo što mi padne na pamet je naša istorija, nešto što je naše, što smo mi imali, što se nasleđuje s kolena na koleno, neki naš trag u prošlosti. Tabanu plešem već 10 godina i jako volim ovu grupu. Kažeš 10 godina, a koliko ti imaš godina? Ja imam, sad ću da napunim 14 i... To znači od 4. godine? Od 4. godine plešem, od zabavišta plešem ovdje u Tabanu. I roditelji su mi plesali u Tabanu ovdje i skoro cijela porodica mi pleše. Koliko ti je važno da učestvuješ u radu Tabana, ne samo zbog igre, nego i zbog očuvanja nacionalnog identiteta? Jako je važno da čuvam maternji jezik i kulturu srpsku i po meni, ja mislim to je najvažnije da čuvaš svoju narodnost. Da li imaš neku svoju omiljenu koreografiju? Imam Krajište kod velikih, to mi se jako sviđa. Zato volim ovu koreografiju jer ima muški solo. Koraci su lepi, brzi i jako je zabavna koreografija.
sama nošnja priča jako puno, ne samo nama, nego i publici. Nosi u sebe mnogo informacije, na primjer o klimatskim uslovima može to da nama da priča ili sam nosioc te nošnje ili pojedinac kakav je ekonomski status ima u jednoj zajednici. Tako da za mene je posebno važno da ako mi imamo neke originalne nošnje, to da predstavimo u okviru naše koreografije. I ja mislim da inače koreografije su kao da su to neke interaktivne izložbe. Pošto s jedne strane se predstavljaju igre, narodne igre i pesme naravno. I ako gledamo iz nekog šireg aspekta, onda koreografija imaju svoju edukativnu funkciju. Za mene je posebno drago da je mogu da koristim te nošnje jer ja uvek razmišljam da ne samo mi ljudi, nego i svaki materijal ima svoju priču. Tako da kad ja, na primjer, koristim te nošnje, onda uvek razmišljam o tome da ako je mogo ili mogla pre mene to da koristi. Na primjer, tu kecelju, tu suknju, to je meni čast. Koliko dugo ti već igraš folklor? 10 godina već. Šta voliš u folkloru najviše? Najviše volim to da sam slobodna kad plešem, nasmejem se i da me samo vodi muzika. Šta se događa recimo kada u toku nastupa neko slučajno pogreši? Kako vi to onda rešavate na bini? Nastavnica nam uvek govori da nekada plešemo dalje i da se smejemo jer to niko ne zna da li je to tačno bilo tako ili je neko namerno ili je slučajno to napravio ili rade. Je li to stvarno tako? Da. Šta je ono što tebi igra, ples, folklor donosi u svakodnevnom životu? Pa možda sreću i slobodu.
posljednjih nekoliko godina zaista je primetan veliki napredak kod srednje i kod male grupe, naročito kod srednje grupe. To su uglavnom učenici i učenice naše srpske osnovne škole. Kako to objašnjavate? Uvek ima perioda kada dolazi do neke nove dobre generacije. Pre nego što to malo obrazložim, je svakako želim i ovim putem da se zahvalim Srpskoj osnovnoj školi i gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti na celoj podršci svih godina i ove godine, jer to su i deca naše škole i mi smo veoma ponosni i kad ima priredba tu smo da pomognemo, da sarađujemo. Vidim da ima sad jedan period, tu je uglavnom 8., 7. i 6. razred. Dakle, to je nekako srce te, da kažem, ekipe koja si ti isto navela i koji stvarno možda ponekad deluju i jače od prvog ansambla, budemo iskreni. Ne, moramo to da kažemo, nije to nikakva tajna i to je samo dika nama, svima nama. Naravno, najveći posao Anita radi. Ja smatram da ova generacija, ova dečja srednja grupa su veoma uspešni, imaju dobre koreografije. Oni su zajedno i u školi i van škole i to je veoma dobro. I jako se dobro druže. To je veoma dobro i za nas, a i za njih, jer tako ćemo imati budućnost. Interesantno je, pošto ovdje u grupi ima više tih manjih grupa. Naprimjer, tu su gimnazijaci koji su u domu. Oni su praktično ostavili iza svojih leđa ili porodicu, ostale drugove. Tako da njima taban svakako znači. I onda druge strane, tu smo mi, ovako kako da kažem, malo stariji koji smo zaposleni. Tu mi možemo, na primjer, na probama, na nastupima ili kad se družimo, onda da ostavimo sve što nas ovako opterećuje u privatnom životu ili na poslu. Tako da, stvarno, ja mogu to da kažem i samo da se slažem ostalima da taban je naša druga porodica. Bitna je u stvari jedna vrsta kontinuiteta. Jako je bitno istaći da je u zadnjih 5-6 godina isto imamo jedan prilično stabilan srž od nekih 10-ak igrača koji daju naličje celoj ovoj priči i praktično ovo mogu da usporedim da je ovo sad barem toliko uspešna priča kao što je bila nekada na početku tabana ili nekada ona generacija sa kojom smo postigli najveći podvig u istoriji ansambla, to je bilo Pale i tako prvo mesto na Ravskoj smotri. Sad mogu reći da opet u zadnjih nekoliko godina imamo taj neki sastav koji se druži i van kuda i koja, kažem, daje jednu osnovu celom društvu. Trebali bi postojati generacijske razlike, ali hvala Bogu ja ih ne osjećam, nadam se ni oni. Folklor, zajedničko pevanje, zajedničko plesanje je otkrivanje samog sebe. Tako da to sve je vezano nekako sa emocijom i mislim da, pošto je i samo nacionalni identitet vezan za emocijom, ovo je jednostavno sredstvo komunikacije. Tako da ja mislim da folklor je svakako bitan faktor u tome da bismo mogli ne samo nacionalni, nego i posebno ovdje u Mađarskoj taj manjinski identitet da predstavimo.
Poštovani gledaoci, to je bilo sve što smo pripremili za danas. Našu emisiju možete pratiti i putem interneta na adresi Srpski ekran Mediaklik. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Doviđenja za nedelju dana.